Vive le Rwanda et vive aussi partout. Ururimi rw'igifaransa ni rumwe mu zigishwa mu mashuri mu Rwanda. Usibye mu mashuri, itangazamakuru naryo rigaragazwa nk'umuyoboro mwiza wafasha kwigisha igifaransa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru Peacemaker Mbongeramihigo avuga ko iyi nama iteganya kungana itangazamakuru mu gukoresha igifaransa. Nkaba nagira ngo mvuge yuko inama nkuru y'itangazamakuru ifite mu nshingano zayo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Twiteguye kugira ngo twongerere ubumenyi ndetse twubake n'ubushobozi bw'ibitangazamakuru by'u Rwanda kugira ngo bongere ibyo batangaza mu rurimi rw'igifaransa, bongerere inyigisho batanga ndetse banafatanya n'izindi nzego kuba bashyiraho uburyo bwo kwigisha ururimi rw'igifaransa biciye mu itangazamakuru. Mu kwitegura umunsi wa Francophonie uba buri tariki ya 20 Werurwe, umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Madame Louise Mushikiwabo ahamagarira abatuye ibihugu bihuriye muri Francophonie kwifashisha ururimi rw'igifaransa bagaharanira kwiteza imbere mu nzego zose. Redonnons aux Français une vraie visibilité sur la scène. Reka twongere duhe igifaransa kugaragara ku rwego mpuzamahanga gikoreshwe mu itangazamakuru no mu buzima bwa buri munsi, ariko cyane cyane ni ururimi rudufasha gukora, guhanga ibishya, ururimi rukoreshwa mu mategeko, muri siyansi, mu ikoranabuhanga no mu bukungu, kandi cyane cyane nidushyigikira ibikorwa byose bituganisha ku burezi bufite ireme en faveur d'un enseignement de qualité. Kimwe mu bikorwa by'icyumweru cya Francophonie mu Rwanda ni ibiganiro byateguwe n'ihuriro ry'abanyamakuru bavuga igifaransa mu Rwanda, bagaragaje ko itangazamakuru rikwiye gufasha ababyifuza kumenya igifaransa kugira ngo badacikwa n'amahirwe yo kuba u Rwanda ruri hagati y'ibihugu bivuga igifaransa n'icyongereza muri Afurika, rukaba runaharanira kwagura ubuhahirane n'ibindi bihugu. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.